Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritan anaadaw iti pagsasao ako nana. Nalakaman wenno nangina ti alikaman, rumbeng nga ilalaan. Dampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Awan tiyan arami nakija balay may. Iso nga'y mayak man nakikaaruba. Ay katun amaray, kastalatibiyag. Makikaaruba kamutasag paminsan. Ay siyak maray, adaw ti aramido. Yak to pa'y makasagay-sayon tanaga daw ti trabaho. Day, adan samot baraw apaglutwam. Nadlaw mo gayam day ti baro apaglutwa, maray. Ay wen amaray. Ay nagmayataon. Adda oven na day ta. Anya nga oven? Oven, paglutuan iti tinapay ken lechon. Kasyay. Aya. Kanayon ko apun-punasan maray. Tanagngina ti pinanggatang ko dita. Nangina? Napan ko ginatang ijay ili. Ay sa dino ijay. Ijay ngay kadakkelan a paggatangan iti appliances. Adaya ma? Di kan tumot ngamin gumatgatang iti appliances mo. Isu adi mo mo. Ijay sangwanan ti palingkay. Ijay up and down. Jay puro sarmeng ti diding nga. Maray, ijay. Nay, apa ngay maray? Kaug-uging mo day tarupam. Italaan nadlaw ko. Ay namaray. Kasano, inarunak ngamin jay dalikan may. Alas 10 pa'y laeng mo't nakaluto kan iti pangaldawan niya. Ay namaray, di mo laamaw. Nagsapak amariring iti bigat. Tapno agluto ak iti dalikan may. Gumatang ka ngaminan iti automatic a paglutuan. Tapno saan kan amarigatan nga agarun-arun. Ay, marilulay. Mabalay nga prusan di automatic a paglutuam. Ay katuan amaray. Ay, aprusak man nga ron. Ay na, naglamoyot maray. Saan akas jay dalikan ko, anak kersam. Ay, nagmayatan. Ay, aprusak man pa'y Ali. Uston maray. Apros ka mo't lang apros. Apay asaan mo't lang nga umawagan ni GJ. Itaypay nga igam mo day ta cellphone mo, anggeng. Ay, urayak nga raw ti awag ni GJ. Taapay. Adda ko maipagatang ko. Anyaman ang daytan? Agulimag ka man. Kontrabida ka manan ako na. Isumanan na paggastusan daytan. Ay, uray anyat ipagpagatang ko ija anak ko. Awan bibiyang mo. Tasyak tinagrigrigat anang paabroad kan kuana. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Nag-message kayo mat nga awagan kayo ta emergency. Ay, urayak lang nagdanag. Apay anya ta emergency. Gina, anak ko. Oh, anya day jay, Nanang. Kwa nga, men. Ibagayon ata ni, adupay ti aramidag. Mabambanogak nga, men, nga agar aron iti dalikan. Kat? Agang kitak pa yun. Gapo iti kapupuyot iti dalikan. Tajay amam, nagsadot mo't amapan mga ayaw. Unay mo't ni tatangan. Di na kayo lang matulungan mo't tan. Sadot nga ro, jay amam. No intugaw na iti ayan ti kumpari na. Ijay na ngagmalmalam. Ay no anyala dit anti pagis-istoryaan da. Kat, anya nga ro ti kayo tiyo mapasamak di tadalikan nyaw. Ayat tiyo nga ipasimintaw.
Jay ko makamot automatic apaglutuan. Anak ko. Automatic adalikan. Adaya mo kasjay, nanang. Jay nga'y ada pupuligusan na. Jay nga'y ada oven na. Gas range, di bagbagayo, nanang. Ay, uwan, isun sa anak ko. Ay, tanabanog akong agpuy-puyot. Ay, anak ko, aya. Agbakbaketak ka di laptan, nga agpuy-puyot iti dalikan. Sige. Kitaan nyo nga rod no manuti gas range. Tamang ipaw-itak iti paggatang nyo. Ay, agyaman aklaunay, anak ko. Thank you! Ay. Apay ngagsigsigarilyo ka dita abay ti automatic apaglutuak Apay aya. Ay umadayo ka man. Ang mga nubumtak dita paglutuak. Nauna yun. Tayali ka kamlaunay dito paglutuam aya. Nanginangarod dita. Nanipod ginatang mo dito, jakpay pulos na prusan. Tapay ko mga min nga prosam. Kanayon mo pa pumpunasan. Jak ngarod kayat amarugitan. Kita, tatinakawan na dyan karo batayaw. Computer, kwarta, dagita titinakaw da. Ang mga notakawan na mga dito paglutuam. Ay saus. Sabay naglagaan may. Manumo la dito bagkatan ngay. Ay jak ipalubos at akawan da dito paglutuak. Pulos ajak ipalubaw. Ay nagdagsan lakit din ay aguludan dito paglutuan. Apay agoy guyudong na dito paglutuam mo. Ay dinakpay matulungan nga main. Pangipanam aya. Dito'y sila Yakar mo ti kusina dito. Wain, idulin ko dito tama nga no takawon da. Anya! Dito'y paglutwak ti kayda. Unay kan. Napatpatag dito'y paglutwak ng sika. Agi mo naksan dito paglutuan. Suron kon. Day, apay nga'y. Ayan na nga di automatic apaglutuan, maray. In safety kon maray, narigatan no takawon da. Nangisiftyam nga'y. Ijay silid mikin nila kay ko. Anya. Isunti ka kaiddak. Anya. Ay na, nagtungaan mikin nila kay ko. Sinigurado ka saan da matakaw. Aw, maray, nakapasyar ka man. Ay makakatawa kan kamare. Umay ko nga ron kitaan, titatak na dya paglutuam, ta iso ko mamot tigatangag. Talaga gumatang ka, maray. Ay, wan, maray. Ada kwartak nga impaw it ni Gina, nga anak ko. Ala. Umay ka nga raw. Nakitaam titatak di paglutwa. Ma'am, sa dino nga'y ti pangikabilan mi iti daytoy gas range yaw. Ay, ijay nga ato Iuli mi pa ay. Natural. Bagkatan main kadagiti kagadwak nga raw. Ay, saan nga ijay kusina ti pangikabilan yaw? Ha? Saan nga ijay kusina, ma'am? An-anuan nyo nga'y ti gas range yaw. Kunak man no paglutuan yaw. Ay, paglutuak Ngamijay sa alas ti pangikabilan yaw. Tapno makita dagiti bisita mingaw may. Kasjay? Wan, ijay nga ti salas ti pangikabilan nyo. Sige ma'am, da kayo ti masurot. Hello? Oo, anya ngay nanang. Nakagatang tayo ni itigas rin siya. Ay, wan anak ko. Nayawid mi pa yan. Jakmat ambo nga usaran. Ay, kat adalin nyo nanang. Ay, nagadumat gayam apuli-puligusan. Manungay day ta, nanang. Inangin-nginang, amjay paglutuan ni Kumarik Alulay. Ay naanadan nyo nanang. Tamay sa abulan asweldok day ta. Win ka day, di ka madanagan, anak ko.
Apay adito'y tenga ti salas ti ayan na daytoy paglutuan, aginatang mau, anggeng. Di mo bibiyangan day talakay. No di mo kayat nga agapata. Naa, kasanuak ama kabuya iti tibay, taday tamot paglutuan ti nakatenga. Ay kat agbuya kalataa. No agluto ka, makabuya nga raon. Siyak ti masurot dito'y balay. Iso nga agulimag ka. Anya pa'y latar aramidom ngay. Agidakan at maturutan. Paginda. Di taigay. Sapay naka-moskitero na tapagluto. Siyak awan moskitero na nagadot lamaw. Agidaka kitdeng. Madya talagang ti mapaspasamak. Madain, Anya amadeng. inagaw mo na itapaglutuanan ti atensyon mo. Kan panagayat mo kanya. Di naktupay maigatangan iti lutok amasida. Na, Imbag da ito apaglutuan, tananam ay tibiyag ko. Tasi ka, puro amin pa nagsagaba, ti sagsagrapo. Ay unay kan bakat, aglisi ka matadi tapagbuy-buyak. Aglutluto ak nga ron iti kanam. Rumanigla mo ka. Kunak tumet kang kangay jay kusina ti rumbeng ayan na day tapaglutuan. Ay, dito'y salas ti kayat ka. Day, nagbura kan jay lutlutwab. Ay, sos. Ay, aglupyasan. Agapuyad. Ha? Ay, sunggudain. Ay, aguray ka ta mga lak iti tanaw. Ay, ananwam ti danam. Ay, adtuyat ti sangap langgan na adanaw. Saan mo sa buwagan da ito paglutwak lakay? Nangida da ito. Ay, aglisi ka dita. Ay, saan mo sa buwagan? Ay. Oh, Ay, naidepan jay apaw. ay, nabasa akon. Ay, uray ti paglutwak. Nabasan. Pati da ito'y salas. Ay, nabakat. Agyaman ka ta naidep jay apaw. Nungay mapuuran da ito'y balay tayaw. Ay, salbag ka alaklakayan. Ignorante. bigat, aldaw, malam. Pumpuna sa mlatada tapaglutuam. Ay, siyempre, nagpritwak gayam. Ay. Aglati ka no, numabayag diamanti ka na. No siyak di nakpay maiturod ang masakyan. Awan ba timbagbagam amasahin ka? Na, patengam pa iti pagturugan taday tapaglutuam. Nungay takawunda. Nung siyak matitakawan da. Ay, sos! Pagan ano da kamot ngay atakawan. Di naksamo dong-dong-wanan. Aglisi ka man kit didita, tapon punasak dito paglutwa. Na. Adun ti perdi na daytoy paglutuan nyo ma'am. Ha? Anya ngay dagiti perdi na. Nalukay di pagpuligusan na. Ay, kasanumot nga main. Ide jak mapuligaws. Minartilyaw nila ka ikaw. Ay, saan ma'am? Talaga maperde no mamartilyaw. Ay, hanggang apay nga ay asaanan asumgad. Baradaw di pagruwan ti apoy na ma'am. Di yumat ngamin punpunasan. Napunaw iti mantika. Isuan na baradaw. Ay, di nga lakay ko. No ibaon ko apunasan na. Di na aramidan. Nagsadot. Nay, adda pa'y kupit nandito'y bakrang na. Ay, day ta ako pitsar. Kinugtaran nila kay ko, idi nakaungag. Ay, saan yu ako kugtaran? Tatalaga mapirde. Sapay day to'y abran nga inalayaw. Katjay kang inaan. Ay, kunak asar no kang inaan kat narigat mo't amapirday. Mayat mat atalaga ti kalidad na, ma'am. Ngamno saan amaan na daan. Nalakamot amapirde. Tatay ko na nga rudan. Ti alikaman, nalakaman wenno nangina, rumbeng nga ilalaan. Imbatik pa'y na dyan paglutuan iti pagtarimaanan. Taado ka no ti perdina. Anya kanungay ti perdina. Ado nga road. Gapuken ka alaklakayan.
Salbag ka! Naa, apay asyak ti pabasulam. Wen takinugtaram nga main. Oho, kasano ajak kugtaran, kat kinugtaran nakmat. Ay, kano di mo mapuligos? Martilyum mat. Isumat ti kunam. Ay, manong ata ti pagbayad ko no matarimaanan. Naa, di nakitaan ti kasta, tawan ti kwartak. Ni Gina ti pagdawatak. Diyay nagrigrigatak a pinagabroad nga anak ko. Masapol pa'y aya nga ibagam ang nagrigrigatam a pinagabroad. Kaslawan na itultulong kaw. Anya ko mati na itulong mo nga idinagabroad ni Gina. Awan. Na, Ultimo 5 aduleng. Awan na itulong mo. Si Mangpot kan, lakay. Ay paya. Ala, nakaluto akon. Ay na. Serban ka iti kanam di tasalas. Ah. Ay, nagado ti makan nga inluto. Ago maka, lakay. Nagadumang agpaisaw. Una, ada ka di nga inling nga ugot ti kamute. Ah. Ugot ti sayute. Ken bulong ti saluyot. Anya. Puro ugot. Ay na, saan mo apagimunan to'y paglutuak lakay? Taiyakar kon. Dituyin kusina ti ayan na. Jakon ipan ijay silid ta. Hello, anak ko. Hello, nanang. Anya di in text yung? Nadadaal adagos, tay kagat-gatang yung paglutuan? Wen nga rod, anak ko. Naperdi adagos. Hindi nga mintatang mao. Ay kat di yung usaranan ano maalayo. Pay ngay. Kat no day tamot la kanon ti pagapapaan nyo kun ni tatang. Nagkuna. Dagita kabalay yo Agkin-kin namat kayo kanumot, iti aglawlaw day ta paglutuan nyo. Aya. Da kayo nanang, igam yo kano tay aklaw nga ikamkamat ka ni tatang. Ay, saan mo ta? Ay nananang, may mayatlatan di sigud adali ka na paglutlutuan nyo ide. Tasan kayo nga agap-apa ka ni tatang. An-anusan nyo, ti agpuyot. Anya? Di yumot ngamin amungan na dan ti alikamon, nanang. Laglagi po nyo tay pagsasao ako, nana. Nalakaman, wano nangina ti alikaman, rumbang nga ilalaan. Wen anak ko. Di ka madanagan. Takin nawatan kami iti amayo. Saan kami ngagap-apa? Gapulaeng iti alikaman. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Nalakaman wenno nangina ti alikaman. Rumbeng nga ilalaan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.